Salama tsika jiaby. Zaho moa nanao video mikasika le kabary nandalo. Zaho nana video le kabary nandalo. Zaho tsy ni-identifier niza am video ko satria assumeko le raha. Amarama zao assumeko le raha natoko. Zaho nanao le video. Fa kosa zaho tsy nanompa iza, zaho tsy nanimbuya, fa zaho niteny le raha tokony niteneniko. Izy ty zany am tanana raiky zany kila olo samy misy identité nazy. Am tanana raiky zany mahatsara tanana raiky zany misy le identité olombelo zany manana am tanana raiky zany misy identité culturelle. Misy koa zany identité patrimoniale. Misy koa zany identité culinaire. Zay zany maro zany le identité fa reo telo reo fona zany teneniko. De sarotiny moa zany zaho sarotiny amle identité nakay, identité nay am mahamajengana nakay. Am mahamajengana nakay io antony video nakay atao Kimajenga. Am vola Kimajenga. Ça fait garder ko identité nakay satria zany identité nakay ko mifafa. Mora amin'olo kokoa zany manitsaka nanakay mamono le tantara nakay zany. Et donc tantara nakay tsy voniko. Satria matetika zany ampodipodin'olo amin'ny fitondrana zao zany surtout zany le olo fanatique zany. Surtout le olo fanatique. Hoe anareo andafy any ino matainareo nareo lavitrany. Ankitiny zay andafy. Zay mampitandrina anareo hoe le anareo mivola hoe nisy raiky zany ahita video n'olo raiky ao, izy nande efasako message amin'ny privé nazy. Izy mivolana anakay, haiko fa zany mivolana sa zany ro mivola vonalohany am kabary io. Zany ro mivola voalohany, izy mivola am video nazy, reo any lavitra any reo mikapokapoka. Note koranana io zandry nakay. Note koranana io volanao zany kapokapoka. Note korana io. Izy ty zany zaka tsara ampifatarina zany le olo, le vahoaka zany. Tsara zany ampifatarina le vahoaka zany hoe fanjakana ne atsika vahoaka. Fa anareo am fitondrana ne piasa mbahoaka. Piasa nay vahoaka anareo. Donc anareo tokony mirandra compte aminanay neka misy zaka tsy mazava. Kokone tsy nama, kokobitch tsy namako. Kokobitch tsy be anakay. Zao tsy hainy boko za tsy mahina nazy. Femme les convictions anananay, ananako. Ouais. Isamborako. Identité culturelle lako. Si identité patrimoniale Majenga. Nous natunga zani teni. Ça fait inu. Si ulu ata raiki tam fitundrana zani na tamra zani nandeni tenwe tam vovo tsisy vovo Antananarivo ane ndo na enon'olo kabary reo. Ke ulu isko ulu mvula namany mikapokapoka. Izy mila miassume amaray. Na mila miassume amaray. We zany kapokapoka. Fa zao personnellement les ranzam du Majenga. Zao miassume, zao malio miassume devant monsieur le gouverneur am les ran vlanko. Leuko. Zao. Zao tsara nande nangataka taminao. Tsara nande nangataka taminia. Bizao rangu zao nyasa zany nyasa amin'ny angovoko.
za tsara nandeha nangalatra koa aho, za tsara nandeha nangalatra gana aho, za tsara nandeha kodolomo rahan'olo. Donc olo tsy ankadalainareo, olo tsy rebrebenareo hoe anao ne ane zao ane taty za mahazo mivola, za mahazo mivola, zaho tsy hitako hoe ino tokony isamborana anakay izy koa zaho avy any, tsy hitako zaho to tsy tiako to zaho avy any, le intérêt nakay ihany tsy hitako ijotsoako any, fa izy koa misy intérêt nakay ihany za mijotso ata maray, za mijotso ata maray izy koa misy intérêt nakay ihany. Fa le izy zany zaho tsisy intérêt nakay ihany antony za tsy mijotso, ke tsy ka za mivolavola raha isamborana n'olona nareo amaray, tsy ka za mivolavola ata andeha ampifandrangotra anantsika maray. Ça fait niany anao vavanao be, ça fait anao mahazo potipotiky ny hany aho, mahazo potipotiky ny raha aho, mahazo potipotiky nino protection aho, anao mivola kila raha volaninao. Zaho mivola teto, zaho tsara mivola olo mikapokapoko, zaho tsara mivola ratsy olo, fa zaho mivola le zavatra tsy mety. Ino antony io volaniko teo hoe Coco Beach tsy nany dadilaiko, tsy nany babako, tsy nany zandriko, tsy nany mamako. Mais Coco Beach anatiny patrimoine vivant nany Majenga. Donc ce qui veut dire patrimoine vivant nany Majenga, io natonga zahay, natonga zao nitsanga ni vola. Izy koa misy am zavatra am tananan'olo misy jery, am tananan'olo mandroso, am tananan'olo misy jery, tokony alohany kabarjiaby reo tokony zeo le vidéo zany fanandia zahay reo vao commence mitsanga mana communication gauche à droite hoe reo andafy any reo ndro mivolavola reo tsy taty, ba bien sûr zay tsy tany. Ke anareo ma lerany misy la guerre en Ukraine, anareo ma tany Ukraine, lerany misy la guerre place hafa anareo ma tany. Io ça veut dire information, s'informer. Olo s'informer boko olo mahita hoe amle information ina anao miaffirmer amzay. Zaho tsy niaffirmer hoe tsisy le intoxication alimentaire, fa zany vola. Ne ka tsy leonao miaro nanay, monsieur le gouverneur, kadao vavanao. Ino rano volanko. Satria anao olo raiky mitondra tanana, anao ko olo be tanana, anao tokony manana conviction. Ino matonga tokatranon'olo kiraikiraiky, tokatranonao tsy zao ndro migere nanazy fa tokatranoko zao migere tokatranoko. Satria izy koa olo migere tokatranonao, izy koa olo zany migere tokatranonao, donc c'est-à-dire izy manao zay tiany atao. Ary io le ady andesinay zao io le ady andesiko, io le ady andesinay, fa zao ma zany ro miroso aloha amzao io, fa le namanay afara ao reo afara ao, le ranzahay mahazo force zay mbo miboaka karaha ataonareo miboaka io. Ary zahay tsy anao karaha kely ataonareo io manaratsy i fikambanan'ny mpanaratsy, ambany be le niveau, ambany be le toetsaina draba be zany, toetsaina motraka. Zaho mba tsy tenenako hoe toetsainan'olo tsy nianatra satria zaho tsy olo diplômé. Mais zaho fianarana, même ata le anatra namen'olo be nanao io fa fianarana. L'école tsy voatery to na mandeha Singap, mandeha Montfort, mandeha tsy haiko aia. L'école ta le olo be mitarimina nanao io fa l'école koa. Donc zay nianatra.
fa le toetsainanareo zany ambany loatra zany le toetsainanareo de lasa miteniteny fahatany. Azonareo lasa miteniteny fahatany zany anareo, ça fait le manque de conviction zany mahatonga anareo miteniteny fahatany. Ampodiko ndraiky zany le hoe ny mahatonga tanana raiky matanjaka izy misambotra ny identité nazy, identité patrimoniale nazy, identité culturelle nazy, identité culinaire nazy, maro sy ny tsy voatanisa. Azon natonga zaho mampodiko ndraiky, natonga zaho niditra tamin'ny kabary iny, nivola amin'ny kabary iny. Anareo koa ilainareo olo tsy azonareo gadray to vavan'olo, le olo misy jery. Zaho tsy mivola le olo nianatra, ça fait maro anareo amin'ny fitondranareo, anareo mianatra anareo Majunga ao, fa le jerinareo tsy mipody tsara. Le olo misy jery izy mianalizy, izy tsy manimbo namany, izy mivola le raha logique. Coco Beach volaninao amin'ny vidéo ni Hashim, izy vola Coco Beach ne namanay. Ouais, bien sûr izy namanareo. Coco Beach sy namako. Coco Beach izy sy namako. Mais mampamisy jerinanay, zay mipetraka amle hoe identité patrimoniale ny Majunga. Patrimoine vivant ny Majunga ino? Zay teny zavatra raiky ohatra vitsivitsy patrimoine vivant ny Majunga. Anisany Coco Beach nandalovan'ny problème io. Baobabony Boro io anisany patrimoine vivant ny Majunga. Ça fait io ndro afatarana Majunga. Anako mila mande Majunga, ino afatarana Majunga? Boro, Baobabu, village touristique. Village touristique, sy ny maro tsy voatanisa Zam hôtely, piscine hôtely tsy haiko anaranazy zao ma ino, piscine hôtely reny jiaby, i Buina Beach. Azonareo reny zany Ravinala, io antony Ravinala tany jusque zao anaranazy mbo tsy vonindreo. Ravinala reny anatiny patrimoine vivant, patrimoine culturel, patrimoine vivant ny Majunga. Ke mahasarotiny zany raha ohatra hoe olo atsika mitokatranotsika, olo avy to izy manitsaka hoe ty nisy raha ankity, nisy koa nisy raha io. It's problème. Les problèmes c'est les intoxications alimentaires, enfin les problèmes les fanakitsakitsana le patrimoine nay. Am tananan'olo misy jery, enquête tsendriky mandia zay vo fermeture. Am tananan'olo misy jery. Fa tsy mandia fermeture zay vo enquête mandia. Est-ce que fa nisy rangony vahany Coco Beach, est-ce que fa nisy intoxication alimentaire atao? Zay zavatra tsara mipetraka. Sa hoe anareo misy force, sa hoe anareo fitondrana, basi anareo manao kila zay daniny kibonareo. Non. Tsy karaha io. Ki donc le raha volanko zany, oui, moramora. Ça fait tsika io. Ino antony atsika kitsakitsain'olo. Ça fait tsika manque de conviction, tsika tsy manana les convictions tsika. Ça fait tsika to irain'olo, amen'olo 5 millions, amen'olo 10 millions, andana anty volano, andana ry volano. Ça fait le toetsaina ambany loatra. Ambany loatra le toetsaina. Azonareo? Nika toetsaina ambany, ana karamain'olo to, andana meko terrain aty, andana meko terrain ry, andana volano zany. Mande mizay resaka menace. Ini menacena ty menacena ry. Ke misia jery. Alohan'olo mivola namany mikapokapoko. Ampodipodiano hoe, est-ce que olo iny be anao? Est-ce que olo iny
Ça il voulait qu'il majenga soif. Est-ce que Oulin sakina ou physiquement, sakina ou mentalement, sakina ou rajab quoi non. Et au jab zan il a poser la question. On a qu'on voulait l'unka papo. Est-ce que Oulin quoi fane na face à face is leonao? Ça ouais, ana mertetre ouais, anao ma misul mi arnanao, bah c'est na vula tout. Chabaz nero le Qur'an. Qur'an timo kwanza vad kmar zani. Ampudgo antun zanu vula ka barango Coco Beach izi si la famille ko. That's my Coco Beach arabu karani. Sama kuwa. That's pnamana. That's my nanas. Bizem tsanga nam conviction, zem tsanga amaha mabibunanai. Zem tsanga ça fait you. Anamande Coco Beach le ranan Ramadan, anamina kidamvoanio, anamina huruhuru, anamina gudugudu, aznon, anamina mushakiki, aznon, anamina ça fait you. Anatni identité culinaire na you zana nisa no hotel bavata miadza majenga unan majenga. Si ulu boka Tuliara au ulu boka Fenaratsu au ulu boka Tanarivu ulu majenga tompun. Aznaro. Atika majenga zan etika ulu cosmopolite. Tika zan maru zan le ulu mtambatra zan maru be ulu mtambatra au misi déjà atika gasten atika gasen atika ne atika gasen atika descendant maru benge atika misi indonesienne misi africaine atika misi arabu donc atika zan kaza manau kurana kifana vakavana na inu mais identité kila ulu sample le identité na donc identité na kimajenga identité na majenga zahaya u misi arabu zahaya u misi karani zahaya u misi comorien zahaya u misi africain ambarandreu lentima hai zendana mande muskrin jumariz mantan le ul berene be kalimbe Zen mahai atona mkomantere beka hainul jabwe beka limbe. Me inu zaka mandalo majenga zo leulu minoritera mahazuranrani. Ça fait dire mon tant que zan les dertis zani de les amdo zan les réussites zani we titu montu ndo réussite les fahiza anako tsina haita lua nan vadikina haizo na vadikina ifa réussite am fienna réussite tu na mis million awana mis tanvato azdan imonku zamoku na vna defasa nulu nero tsambara kora sana vna defasa nulu photo tran nakai amajenga ai tranul jabla ula sa tanvato tan nazraik tu izan mila manimbuna nakai we zau tsis tanvato a Madagascar haina mo fiena kwa ndafiatu haina mo weza watu manufa tano au zampeta kama mtano ko tansi haina anampetra tumkudulumulu au mande mangala tari direct to bete on vovo na M3 TV ni sulun kabu indro tamboru kabu indro tsai matsa velo yundro ya ruva na reo kuti amni fitundrana zetsimi adem fitundrana zemila mankatsara nanai aznero zetsimi adem fitundrana in manguvu nde divana fitundrana zemisa nguvu ya zahai mila mankatsara nanai yulewe mi petra sa moru le identité nao ça fait nanulu nyana na tamtambezu ndreu amarana dakai ndreu ndaka na wini le zahai avanao le zahai vulana mkapu kwa zio zahai tundro mboyeu atikene mbo ifankaita tu amarende gafaka marai mon frère
sika ne mbo ifankahita maray ndraiky afaka maray fa la olo reo nareo am place misy nandreo any. Donc fahamo tandremo olo calculena le raha bokany vava. Ameko ohatra raiky anao tam kabariny 2002 reny maro ne olony Majenga lefa niala tao. Leran'ireo mipody ta Majenga tsy nilolo avin'olo. Donc tiako volanina anao to zany zaka jiaby misy farany mon frère. Zaka jiaby misy farany. Tsy zaka am dunia ty hoe tsy zaka am dunia ty hoe tsisy farany. Eto tsy solo mana ratsy be fahatany. Fakomaly zao resaka kabariny Ambalavola. Fakomaly t'Ambalavola nisy olo tratra mivarotra roro. Drogue ampidirindreo am tana reny. Asa na ilaina zay angina to. Zay ilaina zay tena bravo président karaha ataonareo. Le nianatra andakajery tsisy. Ni ka misy raha tsara zay mivola raha tsara. Ni ka misy raha ratsy zay mivola raha ratsy. Majenga io zio misy tompony. Izy nareo mivola to misy tompony fa le tena tompony Moavy angalana anazy io. Le vrai tena tompony Moavy zay angalana anazy io. Ça veut dire le angalana anazy io tsy hoe ahilikanay le sasany, non, tsy karaha io. Mais zahay zany itsangana amle tena le conviction anananay hoe fitiavanay le Majenga anay. Fa tsy hoe zahay mahazo 5 millions ary, mahazo 10 millions ary, mandeha manimbola aty, mandeha menansolo ary, mandeha manao ino ary. Tandremo. Calme nareo fa tsy karaha kely ataon'olo am dunia ty. Nareo mbo fa misy moyen foana mandia mitety Madagasikara ampidiro jery amizay. Kazamanao to jery bado. Kazamanao to jery ny abadoagna. Fa le abadoagna maro loatra aminanareo. Nareo mivolavola to, kila olo zany mivola mitaky le raha marina aminareo attaque. Io tsy attaque personnel. Tsy solo mi-attaque anareo takenay taona ino. Zay mandeky nangataka ampango taminareo. Zay tam fahakelinay. Zay tsy mihina. Zay miprefera, zay mijanona am tranonay ao. Zay samby jirany ao to, zay mifangataka. Tam fahakelinay zay mandeha mivarotra fatapera. Tam fahakelinay zay mandeha mana dokera. Zahay niasa bako. Zahay niasa tamin'ny angovonay. Be zahay tsy nisolelaka karaha ataon'olo misolosolelaka reo. Azonareo. Ke karaha io korana ke atsika koa fa miteny aza diso mangala antendrony korana loatra, tsika kaza miditra hoe reo andafy any, reo any koa miseho mikapokapoko. Samboro korananao io. Korananao mivola zay mikapokapoko io. Iny samboroko. Iny abdiriko amrohoko. Abdiriko amrohoko korananambaranao zao iny. Un de ces jours, inshallah tsika reo mbo mifanena. Ampodina aminanakay korana mikapokapoko iny. Ampodina aminakay korana mikapokapoko iny. Mais io amaranako nanazy, io identité ni Majenga, le fomba firesahana. Le zam korana aminanareo, zam mitrengo aminanareo zao, io identité anatin'ny identité culturelle nay. Anatin'ny identité culturelle tsika. Identité patrimoniale nay. Coco Beach izy tsy saniraka anakay, Coco Beach izy tsy namako, ata izy tsy mivola. Ça veut dire hoe izy tsy mivola, zahay angina. Non.
même ata izy personnel izy avy mivola aminanakay o zandry ambela fa io tsy aferanao non mazenga aferanakay mazenga aferan'olo jiaby si Coco Beach tsy aferanakay fa mazenga personnel io aferanakay sabo azinareo le korana mazenga io aferanakay Coco Beach tsy aferanakay mais mazenga aferanakay donc même ata izy en personne izy volanakay zandry ambela fa sode manjary lasa lavitra raha ty io zao i conviction anakay i miankina aminakay manokana azonareo sady korana fa teto tsara ndraiky mbola nisy timbo nandia tsara ndraiky mbola nisy fanasahagna olo teto tsara mbo nisy vola olo ratsy azonao laho zay am komba anay tohizo solelaka anareo ambelao zay am komba anay kila olo am komba anazy be anao izy koa fa nivola zao nikapokapoko donc anio io ndro personnel aminakay le anao mivola zao nikapokapoko io angalako personnel be zay te tsara nivola naran'olo ao nanimbolo fanjakana vahoaka fa le olo am gouvernement reo piasa am-bahoaka donc zahay manana droit mangataka compte rendu amin'ny piasanay reo am tanin'olo misy jery am tanin'olo misy jery izy koa zahay zo meranay am place misy nanay ato le Crozo anarana place misy nanay le Crozo meranay am le Crozo izy koa izy misy raha tsy mety nataony izy volaninay mera kabary nataonany ne tsy mety izy tsy mandeha mitsanga amin'izy ata zay mana video izy tsy andeha hitsanga amin'ny video izy hoe ahoana anao manao attaque personnel ana ary fa amitanin'olo nianatra fa tsisy jery anao vao mivola raha izy mitsanga izy mandeha mivola attaque personnel izy koa zany volananao zany vola kapoka anao zany ino attaque personnel fa izy koa kabary mikasika firenena io tsy attaque personnel ato anaty tsara ndraiky nahita président république izy volandreo karaha ty tsy mety izy nandeha nitsanga amin'ny video izy nandeha na video izy nandeha namaly hay anareo vava mpanaratsy anareo vavany tanao nareo nandeha l'école be fa iza tsisy ndraka anareo fa namenranary anareo nandeha l'école le fahendrena tsisy aminareo ndraka anareo nameny chance koa nahazo pouvoir ndraka nahazo vola tsy ampiasainareo vola iny mba azahoanareo le fahendrena ndraka jery mbola manaonao to mivolavola to tsy ampieverana ki komba ty mitohy zay mikotrana le rano force azonay zahay avy ampodiko ndraiky le zany vola hoe zahay tsy mila miady aminao leranareo koa miala eo yawa ankitiny zahay tsy mila miady aminanao raisina personnel izy raisina personnel io le olo samby amfandraisany kabarinazy be zao tsy nangalatra tanin'olo mazenga za tsy nikatram'olo mazenga za tsy corrompu ta mazenga za angovonakay ny asako ta mazenga donc tsy hitako nenty tsy hitako hoe ino tokony tsy aviako mazenga zaho to tsy mitiavy mazenga ça fait tsy tiako to le raha mandalo déjà koma voilà za tsy vola raha maro mikasika kabary za tsy tia to amin'ny mazenga za ta mazenga 33 ans za vao niala ta mazenga mbela zany de découvrir tany hafa koa tant que tsy miova le toetsaina draba karaha io tsy hitako varany tsy hitako manifany hoe zay jotso ary ao misy avako ao misy ndramako ao misy olo jiaby non be mato olo mivola olo nampiditra jery hoe raha ataonareo baseky zay nareo koa fa tsy maleo miaro olo gadrao vavanareo ampodiko ndraiky anareo koa fa tsy maleo miaro nanay zanaka mazenga vahoakany mazenga gadrao to vavanareo nareo mipetra ataovy to le fitsakaranareo maisy anareo
azonao le fitsakanareo maisha nareo to jereva io kila olo samy mitsakaraka maisha anazy tsisy olo mangataka aminamana eto zaho maskiny njanary zaho tsy maskininao boko zaho tsy nangataka parata aminao so hoe misy avako nangataka taminao fa zaho personnel zaho tsara nangataka taminao zaho tsara nangataka taminiza maskiny maskininakay zaho maskinindranaby zaho tsy maskininao izy koa nisy avako tany navina ndraikindraiky nandeha nangataka taminao io affaire anazy io tsy affaire anakay donc moramora tsika fa tsisy zavatra éternel ambony tany ty tsisy zavatra éternel ambony tany ty kila raha jiaby misy farany so de amaray le farany io tonga atsika samby atsika koa ndro ifanaratsy nefa ni araka ny korana be kalimbe kiambelako eo korana somary nisendotra ma zaho satria hita raha jiaby mandalo olo mivola be zaho tsisy raha hoe tokony isamboranareo nanakay ihany sa fe zaho ty tsisy boko boko tsisy olo menasianareo am'zany eo tsisy olo menasianareo am'zany hoe zaho aty ary non tokony miposer question nareo hoe ino zavatra tsy mety ino zavatra tokony arenina fa tsy faly to iteny hoe reo vavan'ny mpanaratsy io tsy hay kely 2 ans ambadika ary ro korana karaha io hoe vavan'ny mpanaratsy io tsy digne d'une personnalité publique mandeha mivola raha karaha io hoe vavan'ny mpanaratsy mise poser question nareo hoe ino zavatra tsy mety ino zavatra tsy mety amin'ny firenena jerevo tantany malandy na boka ny RTN teo tantany malandy nisy olo nivakindrao trano anatin'ny matonal raiky misy tranon'olo 3-4 vakindrao Amajenga habazonareo donc anareo mila mivola to anareo mila manambara olo to hoe kabary mety non kabary tsy mety anareo kaza mivola to hoe kabary tsy mety mais anareo managadra masonareo anareo boko mandeha mivolavola zaho sûr anao mijery direct anakay anao zaho mivolananao kabary ny vidéo anao iny angalaiko amin'ny fonakay inshallah atsika roy mbo mifanojy atsika roy tsy fanojy amin'ny ady tsy haiko eo mahitana anazy mbo ifanojy atsika roy ampodina aminakay hoe reo andafy ihany mikapokapoko mbo ifanojy atsika roy